Majuah-juah man bandu kerina senina rasturang si ikelengi Tuhan. Ibas paksa enda sehkama kita ngelakaukan kebaktin pekan doa berngi si peempatkan. Ibas paksa kesempatan enda yajuk kita kerina guna makaikan waktu tasilit ikut muat bagin ibas kebaktin enda. Mari dage si benakan kebaktin ta, mari rasi benakan. Kebaktin pekan doa berngisi peempatkan enda. Ibenaken ibas gelar di bata bapa si tetap mencukupkan keperlundu gunandalankan si sentudu rasura-surana. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi usihan ibas ndalankan peraten di bata. Ibas gelar kesah si badia si empengasuk kam gelah tetap enteguh bagi si ngena ate Tuhan. Perkuah ate ras dami ibas di batanari, kekelengan Yesus Kristus ras kerembakan kesah si badia, nemani kam kerina gelah, genduari nari sekrasa lalap. Amin. Ibahan nuah sada batar-batar ingan persembahan man Tuhan. Ibuatna sada ibas tep-tep erbagi rubia-rubia sila pantangan rikutkan aturan agama. Kenca bage itu tungna bulat-bulat idatas batar-batar ndai jadi persembahan. Mari si puji Tuhan ras kita rende ibas kitab ndendenta nomor 354 ayat si pemenah. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bapa kami sini surga, kamkap Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa. Reh kami ngadap man bandu ibas gelar anakndu Yesus Kristus Tuhan kami. Sireh isurga nari jadi seri res manusia. Gelaban cipe kami kerina ndatken kegeluhen sirasa lalap dengan terkelin ibas kuasa keleng ate singgo iberi kenduman kami kerina. Ibas gelar ndume Tuhan kami ertoto. Sikap kemahendu guna nuriken katandu. Sikap perpulungendu guna dengkehken katandu. Kam Tuhan
si tetap ngajari kami, sebab kamkap ulu kepentaran kami, guna ngantusi erti katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami mindoman bandu, gelah kerina salah lepak kami i alemindu. Ibas Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami man bandu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Perbahanan Rasul, bindu 2 ayat 40 seh kubas ayat 47. Iogeken kami isina nina bagenda. Melala tanda-tanda sengget ras kejadin-kejadin si mejin ibahan rasul-rasul. Perban si kerina kala rekemalangan man dibata. Kerina kala si inggotek man Yesus tetap pulung ras-ras janakai silit ibas ia ipakena ras-ras. Idaya kena tanah ras erta-ertana, jana duitna ibagi-bagi kena, suwe ras keperlun sekala-sekala. Alu resada ukur, tep-tep wari ia pulung, ibas rumah pertoton, ras-ras ia kerina man, ibas rumahna, alu meriah dengan ukur meteru. Ipujina di bata, janah kerina kala rengena ate man perpulungan Tep-tep wari itambahi Tuhan ku perpulungan kala si selamat kena. Sehjenda me sehna pengogenta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mejuah-juah man bandu kerina, si ikut muat bagin ibas kebaktin pekan doa warisi peempat kenenda. Bagi pemankam kekelengan kami, si sekali enda dengar ikut muat bagin bas kebakti nenda, man bandu pe ikatakan kami mejuah-juah. Ibas wari enda, tema si isikapkan gereja anta emekapkan tetap resembah rasi kelengan. Engkai makana perpulungan entah pe jemaat mula-mula ngasup tetap ersembah rasnehken kekelengan. Te kita kerina erkiteken pendahin kesah si badia, si erkuasa i tengah-tengah kegeluhan rasul-rasul. Sehmakana rasul-rasul pe iberikan Tuhan kuasa manbana, guna nehken entah pe erbahan tanda-tanda sengget, bagai pe kejadin-kejadin simbelin. Siteh ras-ras, makana tupung Tuhan Yesus ras ajar-ajarna, Yesus ngencasi ngelakukan sa. Tapi kenca Tuhan Yesus nangkih ku surga, dengan nusur kesah si badia, ije teridah, maka dahin sindube idahiken Tuhan Yesus, ngo idahiken rasul-rasul. Jadi ndube ajar-ajar endang go rasul. Rasul mekapkan si pilih, si berikan kesempatan guna naksikan kerina peristiwa menaken Tuhan Yesus ngenanami kinisran sehmate bagai pekeke ibasi matenari nangkih ku surga. Dengan pesi iberikan Tuhan kuasa, alu gegeh kuasa kesahna si badia. Jadi di sini ijenda, bagaimana tuhu-tuhu belinna kuasa di bata, si erdahin ibas rasul-rasul enda. Maka na ia kerina, tapi rasul-rasul enda, ngasup, mencidahkan tanda-tanda sengget ras kejadin-kejadin simbelin. Arkiteken si arahkai si ilakukan rasul-rasul enda.
reteremna kalak site. Bagindube tupung Yesus ngeluh ras tading ringan ibas doni enda ras ajar-ajarna bagi pejel masin terem. Enterem sing ikutkan Tuhan Yesus. Bagi kamu pe rasul-rasul enda. Iberikan Tuhan kuasa manbana. Seh maka arah ia pe enterem kalak sitek dingin pe ngakukan Tuhan Yesus jadi juru selamatna. Tek ia nandangi kekeken ibas si matenari dengan kenangkihan Tuhan Yesus ku surga. Maka kai ulih kencakrina kalak situ enda ngidah kai si ilakoken rasul-rasul enda. Kerina ia tek janahlah akap narugi guna mere sepenggejapan ia. Kesusahan temanna jadi kesusahanna. Keriahan nukurna jadi keriahan temanna. Buat nalit lakap narugi guna bagi kenca. Arkiteken si eme makana kai silit pe ibas ia iras-ras kena. Lalit je kalak si egois. Enda meulih pendahin kesah si badia. Si erdahin ibas perpulungan si enggo idemi kesah si badia. Jadi enda labo ban gegeh rasul-rasul, ras pemeteh rasul-rasul. Tapi iberikan Tuhan kengasupen guna tetap ersada arih. Sebab kini ersadan arihna enda menjadi daya tarik, daya pikat. Mankala sinterem ngidah kebersamaan kalak Kristen tupungsi. Makana kai si idah ulihna ngit ia pulung. Sebab kenca Tuhan Yesus mate nggo serap-serap cebuni sada pelanai pang. Laya pang teridah sebab biar ia man penguasa. Tapi kenca nusur kesasi badia yang gonggit pulung ras-ras. Kai silit ibas ia ipakena ras-ras. Erta silit ibas ia pe ibagi kena. Suweras keperlun kalak si memerlukan sa. Dengan resada ukurna. Pulung ia ibas rumah pertoton. Ras ia man alu meriah ukur. Bacikin man lah meriah ukur. Banci jadi. Sebab lit daten bue, lit deba lah daten. Mungkin pe, lit deba pas-pas kelengenca. Padahal pet dengayan tah perlu dengaya. Tapi perban kerina silit ibagikan suai ras kebutuhan. Lanai lit si berjut, lanai lit si nembah. Tapi kerina meriah ukur. Maka ipujina di bata. Kerina kala enda erbahanca tuhu-tuhu meriah ukur di bata si ilako kena. Kala sinterempe tertarik nandangi perpulungan enda. Rakiteken si ema suweres pengogen tandai ikatakan itambahkan Tuhan ku perpulungane kala si iselamatkan. Tuhan si nambahkan sa. Tuhan si erdahin semakana lalit si ngakap rugi. Guna mereman kalak si deban. Ertane pelakap na rugi guna merekenca. Enda kuasa kesah si badia si ngaturkan kegeluhan jemaat mula-mula. Erkitiken si eme maka persadan tuhu-tuhu enteguh. Persadan tuhu-tuhu enggambarkan karena kehadiran di bata, karena keleng ate di bata, makana tetap tedah ate guna resembah. Kepiken adina mejile hubungan ta di bata, erbahanca, maka lanai ia kap rugi guna bagikan kai silit ibas kita. Nampati kalak sinterem, mereman kalak sinterem. Biak ngit mere, banci jadi arkiteken biak ngkelengi
nggolit ibas diri perpulungane. Sebabna adi kala singgit nahken kekelengan ijenda icidah kena ia Muhammad erdibata. Kala si ersembah man dibata tetap ngasup encidahkan biak ni Kristus. Maka berikanlah dirinta guna idemi salu kuasa kesasi badia. Maka ia mesti mimpin geluhta. Janah persembahan si persembahkan kita pe. Tuhu-tuhu eta mapujin man kemuliaan gelar dibata dengan erguna pe man kalak sinterem. Ersembah enda ilakoken arkiteken nginget kuga belinna enggo pemere dibata si ialoken perpulungene si ialoken kalak situ. Jadi tetap ersembah ningenenda ibas persadan ras dibata ngorati kata dibata. Ersembah mekap kenehken sada bagin buatan talit guna keperluan kalak si deban. Perlu sitah, perlu si ingat. Makana adina kita ersembah bukti buah kini tekentah. Artina arah persembahan si persembahkan kita ngatakan kita engkelengi kalak si perlu guna ikelengi dengan pe ngasup kita nampatisa. Isepe kita adinggit mere alu meriah ukur. Persembahan tak enda tentu belinkel encidahkan karena biakta selaku anak-anak Tuhan ibas engkelengi. Banci jadi man mawon lasi gejap ersembah saja ngenca kita. Padahal persembahan nema bukti kekelengenta. Bukti buah kini tekenta. Maka na labo siakap metahat, labo siakap mejekat, lah siakap berat, guna merekenca mankala si memerlukenca. Janape radu-radu ngejapkan keriahan ukur, si merepe meriah ukurna, si ngalokenca pe meriah ukurna, radu-radu meriah. Persadaan enda buktikan makana tuhu-tuhu perpulungene ngelu ibas persadan sinteguh. Makana ulah siakap rugi ersembah. Si pakaikan waktu ta silit guna ersembah. Si pakaikan buatan talit guna ersembah. Ulihna mekapkan guna engkelengi. Sebabna tupung kita nahkan persembahan alulah si sadari kita enggo engkelengi kalak sinterem. Rikutkan adi aturan gereja anta arah persembahan ta umpamana adi si pake arah persembahan sini persembahkan kita ibas kerina kebaktin ta. Enda erguna guna natang-natang dahin gereja ibas dahiken dahin tri tugas gereja. Makana ijapape subuh ikuta ras ikota kerina banci ngenanami keriahan guna ngaloken kata dibata. Jadi senina ras turang sini kelengi Tuhan ibas pekan doa wari si peempat kenenda tapi berengi si peempat kenenda iajuk kita kerina gelahna tetap kita ersembah mandibata. Penembahan ta ibas pertoton tape buktikan keleng ateta mediate kita nangdangi kalak si deban. Kalak si tutus ertoto nangdangi perbeben kalak si deban karena kesusahanna bukti tanda keleng ateta manbana. La dirinta ngenca si totokan. Penembahan taman dibata buktina maka tuhu-tuhu kita mencidahkan kekelengan simbelin man kalak si deban. La kita ngukurkan
kepentingan dirinta saja. Jadi seni naras turang sini kelengi Tuhan. Bagaimana iajuk pe kita gelahna tetap tutus nahkan persembahan taman Tuhan. Tetap makikan waktu ta guna ersembah man Tuhan. Adi ersembah kita man Tuhan alu ngorati kata di bata. Enda pe bukti kita engkelengi kalak sideban sebab engkai ngolit palasta engkelengi erpalaskan kata di bata. Maka bayak kal tuhu kita bekas pendahin kuasa kesasi badia singaturkan kegeluhan tak rinana. Maka lalit rugina guna ersembah. Bagikan pemetehta, bagikan kepentarenta, bagikan pengalaman kini tekenta, bagikan buatan talit. Enda mebiak si harus lid ibas kita selaku anak-anak Tuhan. Maka banci terjadi, tentuna adi tutus kita ertoto mandibata. Sebab meulu gegehta. Pertoton mabai kita gelah tetap geluh rikutkan sura-sura di bata. Pendahin kuasa kesasi badian dai mengubah kegeluhan rasul-rasul. Luar biasa. Bagai gegeh kuasa kesasi badia mengubah kegeluhan jemaat mula-mula. Seh makana banci pe rutang pusuhna guna nampati kalak sideban. Terdilo pusuhna guna mereken silit ibas ia man kalak sideban. Amin nape bicara lit kalak malas cocok kalakap na tading bas jemaat mula-mulenda. Lanai perlulit ia latih erdahin. Cukup kalak sajan dayai tanahna, dayai rumahna, bagi-bagikan ertana, salit ngekalak perkisat. Ini matina kal biak kalak melumbar. Makana iti maina saja layang git erdahin. Padahal maksud teks enda labo bagi. Kerina terdilo makaikan potensi silit ibas ia guna ngerakut persadane. Harus tetap tutus pulung. Ngorati kata di bata. Bagai pe harus ersada ukur. Adila ersada ukur laban si bengket kubas. Maka berersada ukur kair banca. Gegeh kuasa kesasi badia singiket persadanenda. Maka man banta pe kerina ngawan perpulungan. Ijapa pe kita ringan. Kai pe silit ibas kita bentuk penembahan taman Tuhan. Min jadi bukti tanda keleng ateta mandi bata. Labo arah persembahan silit ibas kita ateta memperalat kalak sideban umpamana. Entah pe si salah gunakan pemere di bata silit ibas kita guna kepentingan tak saja. Tapi min terdilo kita kerina guna kelengi kalak sinterem singgo ipercayakan Tuhan man banta guna si kelengi. Ulah silit ibas kita pe si sia-siakan, si pakaikan lah bagi si ngena ate Tuhan. Sebab kerina si ipercayakan Tuhan eman banta, si pertanggung jawabkan kaman bana. Makana perpulungan sini kelengi Tuhan, tetaplah paguh kini tekenta, pengarapan taman Tuhan, gelah gegeh kuasa kesasi badia, tetap ngajari kita guna dalankan kaipe si isurakan Tuhan, si dalankan ibas kegeluhenta kerinana. Tuhan si masu-masu kita kerinana, ketuahan kita ibas makaikan kata di bata, dengan ipengasup kita tetap jadi saksi ni Kristus, ibas kegeluhenta si tep-tep wari, arah kekelengan bagai pe arah penembahan taman bana. Amin. Ras kita ertoto. Tuhan mindo kami gelah iperlengkapindo kami kerina. Dikunelit ibas kami ersembah layak kapdu payo alemindo kami. Bagai pe ibas engkelengi dikunela bagi sura-surandu, enda pe mindo kami gelah ia lemindo. Gelah penembahan kami pe tetap man bandu saja, dengan kekelengendu tetap jadi usihan kami. Amin na pela kami serta gunandalan kenca, tapi kesahandu si badia, si ngasup mengubah kegeluhan kami, terulin asangken singgonggona.
Reh kami Tuhan ngendeskan geluh kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa idonienda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa idonienda, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana, sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta man dibata. Kata dibata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur, lalap aku ngatakan bujur man Tuhan, kupuji ia la rengadi-ngadi. Tupung sisahkan persembahan taman Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 272 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan makalit gegeh ibas kami lako mereman bandu. Kerina silit ibas kami kamkap empuna. Sada bagin persembahan si persembahkan kami. Mebukti buah kini teken kami. Maka nangasup kami mereken asa silit ibas kami, guna numpak-numpak dahin gerejandu. Tuhan ertoto kami man bandu pe, gelah kamlah tetap si masu-masu kami kerina ngawani perpulungandu. Gelah na kami tetap megegeh, ibas persadan sin teguh ras kam, penembahan kami man bandu, eime sing rakut, pusuh kami tetap terdilo, guna ertedah ate ngorati kerna katandu. Janah pe terdilo tetap kami guna engkelengi, bagi kam tetap setia engkelengi kami. Ertoto kami pulahilah kami Tuhan, ibas masa pandemi COVID enda, sebab man bandu me kami erpengendes, dingente kami Bapa kamkap penalemen geluh kami. Dengan PO Bapa kerina tim medis,
si ngerawat kerina pasien COVID-19. Bagai pekerina anak-anak nu si terinfeksi positif COVID-19. Perkuah atendulah si numpak-numpak kegeluhanna. Gelah pengarapan kami Tuhan kerina anak-anak duenda menjuah-juah dengan sehat-sehat. Khusus pe Tuhan retoto kami nandangi bangsa ras negara kami. Kam tetap si erkuasa guna ngaturkan kegeluhan pusuhna. Gelah terdilau kerina ia guna tetap erkemalangan man bandu. Gelah na tuhu-tuhu perhatian Tuhan ngasup ia dalan kensa. O Bapa sini surga, ertoto pe kami man bandu ibas paksa enda. Gelah na kerina ngawan perpulungan dupe tetap setia, ngikuti pekan doa enda, sebab Tuhan kap penampatna. Ngasup makeken waktu silit, sebab Tuhan si erkuasa ibas pusuh ngawan perpulungan du. Seh maka terdilau pe pusuhna tetap tutus ngikuti sa. Bagai pe kerina serayandu, Tuhan kubas tandu endesken kami, rikut pe pengurus PJJ ras pengurus kategorial. O Bapa si mada kuasa, endesken kami pe kemahendu pertua emeritus Bapa Roni Arahta. Gelah nabanci pe madan pinakitna. Bagai pe kekelengan kami Bapa Lia Purba, ras nande Lemuel Beruginting. Rikut ras kerina anak-anak du silit ibas proses pemulihan kesehatan, man bandu ia yendesken kami. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh, ibas gelarndu kami ertoto, ninta dage ras-ras ertoto bagi sini ajari Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di batanari. Tuhan si meregegeh dengan ampang-ampang man bandu. Ku ialah kam ernalem. Ia sinampati rasim periahkan ukurndu. Ipuji dengan ipermuliakendulah Tuhan alun denden si meriah. Amin. Mejua-jua man bandu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam teda ate, salam semangat man bandu kerina. Gokadung kebaktin pekan doanta wari pe-4 kenenda. Jumpa ka kita ibas pekan doanta wari pelimaken ibas wari si pepagi. Tuhan si masu-masu kita kerinana mejuah-juah.